ngenda kozesa oluganda bannange. Tubaniriza mwenna abasobodde okujja mu press conference ya mwanyi nange Gloria Piano era amanya n'eddoboozi nze Apembula Karevu. Mbakoola mwenna kandi omweshongozi wanyu awayeshongwire rukundo ya Yesu. So nimbaza no kusima abantu mwena bari aha mwebare kwija nashe izina rya Usitina kweta kubani kuburi yona turahendere twateka kama yebare twashaba twakusima umwana we wiswe mukama witu. amen. Tekisoma kimperenga ngufu twafuzo mu introduction akatumanyane twakiyawe kandi nani ndio mumbaza ndi muzano kandi cyo kugikunda Vanità prarinite, io mi sono zona capacità. azumugera irakasibu imedi. Okay, vanità prarinite, nikora na kwenda masters and those competencies kandi amase kumwe. Let's jump tuguruke tuzari ya wakasharunisho. Gwa muguruka se amazina nabanyeta Apembula Kareju ningora na Masa FM. Nze Semanda Justus ndi engineer ate ndi mwimbi wa gospel. Amazina banyita Katabazi George, director wa Ankole Starters. Banyita Protazero Matero Bakawukanga cyabakwe kandi yo muzana Afrika State Capital. Ndi mu meeting njya kukubira Kandi spokesperson abashuzi awe ambara state. kandi ndi aha komiti wa rukundo ya Yesu. Akumanye Yene Mazina Asere Gana Kole Media. Anita Suman nikora na Ankole. Thank you so much for Tamanya Matwena and Navachi. Right now, I'm on the street. Was Kamushi Winter Village. Bire ati village yari nishi gambari china kumucho. Yubare Edbe Echivrechi nibajetaru kandi omweshongozi wanyu awayeshongwire rukundo ya Yesu. So nimbaza no kusima abantu mwena bari aha mwebare kwija nashemererwa Echivrechi chiruhebero mushanju byo kwa mushanju kiri aha Silver Theatre kandi ninyota abantu mwena abari kutureba mwije mutagire tubetana rukundo mpango ngaruka nsima media houses nimbasima abo murimo gukora ba sponsors bitu aba Akashi Country Inn tubasimira kimwe mwebare kutusupportinga mukamani wamanya investments ni wowe bare kutusupportinga tusimira kimwe nkore media nimwe nimbasima tine bugarishiro nabakira mwe nabijo mu conference eji nashemerwa munonga abo kureba mwe na murya media houses nasima kandi nimbeta omurukundo ya Yesu live concert eruhebero mushanju byo kwa mushanju 2024 eri ha Silver Theatre ni ya Mahembe Gente. So aho washikaho noba no hareba kandi okutahamu ordinary no mtwaro VIP ne mtwaro ebiri VIP ne mtwaro 5 then twino hotel boy mtwaro abiri tebo mtwaro abiri ne shitamo abantu bana tebo mtwaro 5 ejero abantu 5 so
nobasa kurebaho ezo orikubasa niho orikuza n'omuntu wa burijo niwe ntukwakira kandi nsiima ba sponsors aba basize kusponsoringa Rukundo ya Yesu ninsiimira kimwe aba country in nimbasiima mwebale kututeekamu akasente mukama niwamanya investments tukusiima niyo bale kutukwatiraho nkore media TV nimwe mwebale omurimo gw'omukukora n'ogw'amaani G-Cuts designers mwebale kukora byona ebikwatire na poster branding mukozera omurimo gw'amaani nyo tiine eki ndakubasa kubakorera kwiyaho mukama bene we abanyongerera Musa Invents aba Musa Invents mwebale munonga mukozera omurimo gw'amaani from day one so nimbasiima ntiine bugarukiro kandi abantu mwena barikundeeba nimbeeta mbwenu nimbeeta na Rukundo mpango mwije mumpagire buri kimwe kyona ntiza kuba kiriyo niza kubateera omuziki ebintu byona nibiza kubonera kandi twineyo aba GNTV na imwe ntubasiima ntakebirwe nimbasiima mwebale kutusupportinga then ntuza kuba twineyo abantu bingi abashongozi bingi ba Western kikayendo baferwe bariho bingi aba drama films bona bariho Kigezi Universal Ibanda Film Production Encore Actors bona ni bingi tingabagamba nkabamarayo bona bariho so izobe ryo noija kushemererwa munonga so nimbetera kimwe mwije mu supporting owatereza ensi yanungi nizo barunjeri ngaruka nsima ruhango hamwe n'ababasa kwija ngabwe njogedde nze Semanda Justus ndi muhimbi wa gospel ndiwo kulwa mwanyinaze Gloria Piano asaze okuteekateeka concert Rukundo ya Ruhanga era nyina okukkiriza kunene nti mwemwe n'abantu abali mukundaba nti agenda bawa ekisinga kwekyo so mbasaba mujje muwagire tuwagire gospel music enjiri tesobola kutuuka ku buli muntu okuleka ngo ogisupportinze kubanga amaanyi g'enjiri ziba sente jangu ne sente zonga bwazogedde okuyingira omutwalo tumuwagire naffe abayimbi tugenda kujja mu bungi tugenda kuyimba ennyimba zonna ba sponsors njagala bebaza abasobodde okumukwatirako ba managers mu bitongole ebyenjawulo njagala kwebaza ba radio personnel media personnel abasobodde okulwana nnyo ne mubaako kye mukola okuyimirizawo enjiri ya gospel tuli wano okwagala okubebaza n'okutegeeza abalabi nti tukyabaweereza ekisingawo mujje tuwagire mwennyinaffe tumuteekemu ssente tumwongeremu n'abayimbi abalala bagenda kubeerawo bagenda kumusupportinga era tujja kusanyuka nnyo nga tubalabye mukama bampera omukisa ogw'amaanyi. I'm so very happy and humbled. May God bless you. Let's go straight to ntwara umugisha wo kusima ba organizers mumukorogo kandi na n'umushwito wa Rukundo ya Yesu kubasa kuba ayetire mu muhimbo na akari twakwene twija atayitire mu muhimbo so kugira ngo bushitandikire ntitwakiziramo ayitwe nka Kashi Hotel kandi nanye nko muntu twehire kugumana twatana sana na talents za buregerwa izoba abeshongozi bitu abana bitu abakutandika kweshongora ntibaraganisa ngo musaguma kwatara hamwe nimwe kandi be nagambiro nkubiro ampikirire tunitwensa kwija na staff mpango team mpango nsakugira tickets 20 je supportinga ko kangu tugume kuriya no kumuteka umuhimbo bari munonga nasigandika haya dani
abakutureba mwena twabakira kandi amazina ndi Apora nitwe so nimbaza kusima timu mwena abija hanuya ha press conference ya Gloria Piano y'ekishongoro cya Rukundo ya Yesu na mnonga itwe nkaba property masters and real estate agencies tutera mamani minji nituzakuba ntumuhagira okurabira umugura tickets tuza kumuhereza tickets nzagura tickets 15 kandi tero muranga aba media personalities ningashi abantu bita abanyamahurire okugira ngo ubu nibwo bwire twatirireho injiri kandi injiri ndekintu kikuru munonga so twatirireho na munonga k'ekishongore cya Rukundo ya Yesu kiraza kuyamba kushumurura abantu bingi munonga na namagara gabo kujya kugaza mutindo so mwenu nitubeta mwena kandi nanyakanya kagamba nimza kuba ndiyo hariya ha Silver Theater ya Mahembe Gente washumahwaho niho muraza kutushanga ibiro mushanju yo kwa mushanju mutakabura mwe bali munonga mukama bampero mugisha nayo bwaze egawoti amanyimbo atuko muzindara mu gusembeze mabeka idobozi ryakwatirayo ngenda kozesa oluganda banange tubaniriza mwena abasobodde okujja mu press conference ya mwanyi nange Gloria Piano era amanya n'eddoboozi nze Apwembula Karevu mbakoola mwena ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omusanvu lujja kuba lwa Sunday mujje tubeerewo ku Silver Theater nange ngenda kubeerawo projectors ngenda kujja nazo tugenda gatabaala amawanga tugenda kwetegereza ekiri Ukraine sofa Russia ebibuga eri mu kubiwamba munda mu ggwanga erya Ukraine mujje projector ngenda kugiwanika nzagenda osooka ku stage tutabaala amawanga tulabe ebintu bingi naddala ebigenda maaso mu nsi eno mwanyi nange Gloria Piano mujje tumusupporting okuyingira mutwalo gumu ordinary table ya mitwalo 20 n'emitwalo 50 mujje tumwagale mujje tumubeerewo abawagizi bange abagoberezi bange abaze bangoberera nga nkola shows zange mbayita koolo ennaku z'omwezi 7 mujje tubeerewo ngenda kubalaga ebintu bingi tugenda ko mu bwengula tugenda ko America Russia Ukraine Gaza mujje tubeerewo neyanziza neyanzege katune director mwebale kusupportinga omwana witu Gloria kandi omweshongozi wa Inspirational Gospel namwe nyo music yeni njukunda munonga so batayi banje abajyo mu media animbasima agwo kubera ho mweshongozi witu Gloria Piano na Rukundo emwerimron mwereka nkiche shongoroche mazama ndebero ni mpango ankitwa baje cuts designers ntwe yamakongera support chikwatagene na publicity ya show ya Rukundo ya Yesu ekuza kuba ebiro mushanjo kwa mushanju hina Mahembe Gente Silver Theater bita wano ruga Kampala waika round about yambara no waika butere hii na theater no leba nkai febati obano korachi obano leba Silver Theater kandi tutakomaho ankakrasimenta wabakozi ba filmu na chichira Kigazi Universal iza kubera tayari abazani wona wo mu Kigazi Universal mbakwa bali ground abazani ba Ankole City Actors bembe gwe muzeyirema nabano mulari tayari aha naenda kushemeza abahagizi ba Rukundo ya Yesu akabazaniramo bakajangwe kintu kirikiriya so nabatayi bitu abajyo mu filmu wewe mbigo ko mwami Musa abatweje nabo bayikirani mbareba haha so mazima turede kusupporting omuche witu wa Rukundo ya Yesu ababinji bakumanya nkunze abinji Gloria Piano kandi nanyi nitwa mushago kusemare ba sponsor babase kumuberaho nka Cassia Country Hotel abanko Julius nabo nimbareba ha poster nindeba aba Joestar nabo baroni bijira kimwe nindeba aba Alexander Printers batayi banje mu mirimo yite ya printer nabo nimbareba kira ground nindeba nkole media na eri tayari riyaje tinje tuza kumutamaka sento mwana witu nindebe tayari nayo
mukama niwamanya nindeba nabo babitire minkito mbenda kuja kusapotinga ekivuro kya rukundo ya Yesu mazima n'abantu bingi ba sponsor bingi ntubeta mwija board tubase kwatiraho rukundo ya Yesu ebase kutambura lenkigambo kya Ruhanga injiri ya Uganda ebase kutambura omumisho mwebere munonga aba media ntubasima munonga mwebere munonga omwamed B webere kupromotinga abana bitu webere promotinga talent ya Western Uganda yini nkutera sari yuta kuba murimo gukora n'umuhango munonga mazima ba media mwebere munonga amazina G-Cuts Designers aha murembo gwambarara kandi umukozi wa filmu nanye ninza kuba ndiyo tayari nye nambazanire mu biro buzanubura mutakarebaga bwena ninza kuba ndi tayari mu rukundo ya Yesu ebiro mushanjo kwa mushanju ninza kuba ndi tayari ndi aho so abazani ba filmu mwene himuri Western Uganda yona Bunyoro abamwe baguze za table buys awe abamwe abagwenzo region Kigezi region Ankole region Gweta Bushenyi region nimbayiga mwizo supporting umukozi witu we omunabitone witu Gloria supporting talent na base kutambura misha ya Western Uganda mwebale munonga Portazi amazina nabanyata Portazi Oriental rwa Kabukanga omusyaba rukwera kandi rukuzana mu Ankole Stars omuzani wa filmu rurangano nambe nimbe tamwe na mwize murebe ko nabazanire kuri namanyire kandi kumurize bingi ninza kubongeraho mbongereho na nakasya ngaba bingi ninza kubazaniraho nko mukuru zadukiya mwakanya mbongereho mbazanire nkayukoniya azize ikintu kigendege nimbasaba mwize mwena nko kumwarebera abantu batagire ni mumwize mutagire haza tusemererwe mwebare munonga mwebare kwiza banyanyazi nabaswenkazi ni mumutakampe mwebeho nasigara amazina ndure mantari gwa Kabukanga Portazi yazo musyaba rukwera Nenda kusima Ruhanga abwe mberejeruho amazina nubanyita Barugahera Musa kandi spokesperson mbasita ningashi abashubuzi aborembo rwambarara nanye nyenda kugitira karyanje ahabagamba barugaho kugira ngo izoberyo ibiro mushanju kwa mushanju tena tuvuganireyo kandi tuzane abakuzana film abakwishongora nambere zindi twe ahabwa mbasita ningashinka abashubuzi ntwagera abantu abine bitone kugira ngo nabo bagire okubaye bisaho nyensya ahabwa talents zabo kandi ngaruka nyitabazana ba film bona ahakuba tweje film production etwene bazanira irimo kumanya nabo baza kuba bariyo kandi ba Travis ba Susan ba nabandi bona baza kuba baruha bakubazana n'imizano yanyu ngo kujimanya ahabwa tweje film production so tusaba abantu mwena mwije tubuganireyo ayizoberyo kandi na Musakats events nene yongera kwagira chevure kiningashi umuntu witu ahabwa program ezinzi gendo misho aba media mwebare kandi mureke tugumizemo sponsors mwongere kwija ahakubeki kiruheri izoba ntizagumiza mpora konka ko sponsoringa ni ufunamu uyije tukurange uyije utambure nite omumbera zone mwebare munonga azu yo kwa mushanzu amayizo bariza ko ari ya mushanzu uri kusemba mu wiki tuzobona tuyesange aha Silver Theater omu show ya Piano Gloria akuteshongora rukundo ya Yesu haza bwene nyonka organizer narinka ariya akuteka ikibirungo kukiriyeki buri kimwe cyona kiriyoke cyabanze cyabye n'amatara ariyoke sound ariyoke security ariyoke kuma ndeba ku ambulance na iriyo so abantu mwena kumurize mwizembe n'umumanyango numuza kure rukundo ya Yesu mwize mutagire umwana witu Piano ateshongore n'umuzo murungi haza atesangore bishongora burungi atugaritse mu amani bereka kuzokwe mukasanga mwinebe kubanyiga mutuma we naza kwiza nabahereza rukundo ya Yesu kuko Yesu yatwunzire ndaza kutkunda cyarumwe arukora biro
omukiwito bakweta Gloria Piano. So mwena abanyambara bari abanyantungamo abanyibanda tuneyo abakatete abarugazi mwena mwije enaku zo mwezi mushanzu okwa mushanzu arunaku kusemba yo mu wici rwa mushanzu niyo sande mwize tubugana bugande omusiriva sieta mwebare mno. Set. Ni nyatabantu bona Gloria yogo abatakumanya Gloria n'inzarwa ya Rwampara n'inzarwa Rwampara kandi ntura muri mbara ntura Katete. So ni nyatabantu ba Rwampara abinje no mucimanya mwangambire ngo nimuzagwija no mbasi. So abandi batakucumanya mucimanye mwije abantu ba Katete mwena nimbetera cumu mani mwije mu mpagire mani kandi ngaruka nsima anko wiba agencies bambe bebara niwe ku mpera z'obuhagizi Isaiah Electronics niwe bare ku supportinga